Fil-jiem li ġejjin l-ex President tal-GRTU u ex kandidat tal-Partit Nazzjonalista Vince Farrugia mistennijiet tal-qorti akkużat b'xhieda falsa ta' ġurament. Miegħu mistennija trisqu wkoll bl-istess akkuża l-President tal-GRTU Paula Bela kif ukoll il-Viċi President Filip Fenek. Isostnu dan il-gazzetti Torċa u Malta Today. Il-tlet irġiel mistennija trisqu bl-akkuża ta' xhieda falsa fil-każ ta' Vince Farrugia kontra Sandro Ketkuti li ma' każ imur lura għall-2010. Kien f'April li għadda l-Maġistrat Aron Buġejja ikkonkluda li l-provi qudiemu kienu biżżejjed biex jibdew il-proċeduri kriminali kontra Farrugia. Fil-fatt SMS li bat Farrugia li numru ta' xhieda jindikaw li Farrugia prova jbiddel femtom wara li kienu se jiġdu kontrih. Kienet Silvia Gawġi, ex ħaddiema tal-GRTU, li qalet li l-qorti li hija kienet sfurzata tixed fals minn Farrugia. Qalet ukoll li xhieda oħra fosthom ta' Bela u Fenek ma kienux veritira. Paula Bela kien xed li huwa kien ra li Sandro Ketkuti jħebb għal Farrugia. Farrugia kien bat SMS partikolari lil Bela biex ifakru jirrepeti li Sandro Ketkuti qallu li jrid joqtlu. Huwa kien qallu wkoll li Ketkuti jagħmel din it-teddida waqt li kien iħebb għalih. Iżda wara rriżulta li Bela kif ukoll Filip Fenek lanqas biss kienu fil-kamra fejn seħħ l-inċident. F'April kien irrapportat li il-pulizija tibqa' biħsieb li tipproċedi kontra Bela, allura huwa jitlef postu awtomatikament għax l-istatut tal-GRTU ma tippermettix uffiċjal tal-GRTU ikun akkużat kriminalment. Iżda f'kummenti li kien tal-Gazzetta Malta Today jekk ikunx beħsiebu jirriżenja meta l-pulizija trisqu l-qorti, Bela qal li kien se jieħu pariri legali dwar dan.